Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizobe ngiy'deliver nje, ngiloke ngikulethela zona kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze zingakuphuzi kule y'ndaba ongakwenza-ke njengamanje-ke ukuthi-ke lapho ucindezele u-subscribe button njengamanje-ke udaba ukulethele lona namhlanje ngilethele-ke laphana-ke umlisa-ke onemimoya-ke laphana-ke echaza kabanzi ngephupho-ke aliphuphile-ke laphana-ke ngomongameli-ke we-M_K laphana-ke ubaba-ke uJacob Zuma-ke. Esechaza-ke impela-ke wanaba ngalo-ke leli phupho-ke leli, kodwa angifuni ukuthi uzwa ngami-ke mina phela nje into engizoyenza nje ngizodlala yona-ke le video-ke yakhe lo mlisa-ke ichaza. Ngizosicela laphana ukuthi masuzwile-ke le video lena ungene ema-comment section usho umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabangani usicinze nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali kumahhala nje awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Sanibonani bahlali, sanibonani South Africa. Madoda, yabona emhlabeni ngulukhuni mina ngazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba le ndoda enguJacob Zuma noma le ndoda engumsholozi. Solo ngiyayiphupha mani, uyazini. Mara sengicakile lesibonakaliso before ngizophupha babemsholozi. Cala ngibona kulesibonakaliso ngibona kunomfazi okhona omhlophe ngokwebala, kodwa lo mfazi engazuthi owami. Mara lo mfazi ngisengakalalanga naye. Mara nakufanele ukuthi mhlambe-ke ngilale naye. Sengibona-ke kufika inkosi uMswati lo wesithathu. Ungena nalo mfati elaweni le kuthiwa manje wami. Mara Mswati unginika tagila letimbili. Manje mina singabuta ngithi manje ngoba phela lo muntu nami wami, wazi ngani ukuthi ngilele naye yena azolala naye? Hawu manje nasi angiphethele tagila. Sengibona ngathi lesibonakaliso siyangishintsha-ke manje, ngoba inkosi seyingene nalo muntu lengithi mina ngumkami longakaze alale nemuntu, nami ngazi ukuthi ngisengalalanga naye, kodwa songena nenkosi kuphi elaweni ngathi sizolala nenkosi. Hawu lesibonakaliso siyangishintsha. Sengibona-ke manje ngibona baba Jacob Zuma, ngibona sisenzaweni lengazuthi manje na engumphakathi noma isive leyo ndzawo leyo. Kejana lapha kuleyo ndzawo leyo kune cable. Le cable beyihambisa umlilo. Manje ayisatholakali le cable ngoba seyincuthuka umlilo kuleyo ndzawo leyo noma kulelo live lelo lengikulo. Kunavapholofithi, kunetinyanga ontontoni zonke lezo zinto. Manje mina sengivukwa ngimoya ngiyapholofita kakhulu. Ngihamba ngetinyawo phasi ecathulo kude. Kufuna kutholakale le cable ukuze lesizwe sikwazi ukuthi sikhanyelwe phela ngoba umlilo awusanakhunjele. Ngipholofite ngiyikhiphe le cable ngiyigubhe, ngiyidose. La ngiyidosa kunalabanye lengazi ukuthi baphuma emotweni bafuna kubona lo muntu lo pholofita wakhipha le cable zehlule kanje. Bebahlela emotweni bangibone ukuthi ngimi. Athi lo munye naye lo waziwako lo ngazi ukuthi naye ungumsebenzi wabantu. Athi kimi ngifake izicathulo ngoba le cable izongichoka. Ngithi mina ayizongichoka ngoba mina welikamoya angisifaka isicathulo nangabe ngisemoyeni noma nangisebenza ngento kamoya ngisifaka isicathulo. Ngiright-ke mina ngingakafaka ngalesi sicathulo. Sekuyakhanya-ke manje kulelo lizwe lelo, kodwa-ke sengiyapholofita kakhulu. Ngithi mina kunomuzi omkhulu, uyabona nakunomuzi omkhulu kunomuntu owathatha umuzi omkhulu angoyinkosana ekungafanekanga ukuthi lo muzi awususe and then ayokwakha kwenye indawo. Manje lo ngiyena yena lokhona la kulo muzi uyazi ukuthi lo muzi awusiwo wakhe,
bewumuzi-ke wakubo, kodwa bekungafanele ukuthi loya oyinkosane aphume ayothi athathe lo muzi awuyise le la uyise khona. Ngiyaprofitha kakhulu ngithi kahle hle umuntu bekufanele ukuthi aphathe lo muzi umuntu igama lakhe liseBhayibhelini, uyabona. Manje ungazi ukuthi umsholozi ufuna ukungisola ukuthi why ngikhuluma ukuthi umuntu ekufanele ngabe uphatha lo muzi igama lakhe liseBhayibhelini. Nangabe kuvulwa iBhayibheli litholakala igama la Jacob Zuma, ukuthi manje lo muntu ngiJakobe, uyayibona into leyo, ngiJacob. Bize ngiprofithe kakhulu ngithi umuntu lo ufuna ukuthi abe nemandla okukhipha letibonakaliso lete, umuntu ligama lakhe naye leliseBhayibhelini. Sekufunwa ligama lami phela ngoba ngimi bese ngiprofitha sekwedlula bonke labantu sengingqongqoshe ukuprofitha. Nakubukwa ligama lami kutholakala ukuthi igama lami lithi Caleb. Vele ligama lami ngivusa umuntu Caleb Nkosi likhona eBhayibhelini. Hayi manje kungazi ukuthi-ke manje sekuvuka umonakele abantu bebakhona bahamba naye emsholozi nabaziwako phela aboprofit nantontona. Ngimshaye ngempama. Nangomshaya ngempama ngiphindze ngazi ukuthi ngiyadisola ukuthi hey, labantu labangaka bathi awuthini sengishaya lo muntu, ngimshaye ngempama kwathula kwathi cwa, waphela emandla leso sikhathi. Uyabona lowo mprofit noma lowo mntu loyo. Ekugcineni manje lapha sekufunela ukuthi manje Jacob Zuma phela manje-ke kuhanjwe ngoba live seliyakhanya. Lapha insambo seyitholakele. Sekuthi umuntu lo ufuna kuhamba naye. Mina naku sengihamba naye anginikeze ematshe. Ematshe akhona ngazi ukuthi isling langi-4, yabona. Lento ngazi ukuthi iyiling kodwa ngematshe langi-4 anginikeze nomese. Athi-ke mina-ke ngizawuhloma ngalo. Ngimbuze ngithi sibhamu usikuphi? Athi sibhamu sikhona usiphethe. Ngithi kodwa mina ngisibona ukuthi sikuphi? Athi sikhona ngisiphethe isibhamu. Sengibona siyabaleka namsholozi, siyabaleka sijumpa emafence. Sijumpa emafence, sijumpa emafence, siyabaleka sijumpa emafence, sijumpa kodwa siyandiza. Lokulingisa ukuthi siyajumpa siyandiza. Shaya eTulu eflethini sijumpele ngale sendize. Nasiphasi nakufuna ukuthi sijumpele eTulu kube nento lesithathayo ngazi ukuthi siyandiza. Solo siyabaleka kodwa lengazi ukuthi la ngeTulu besingambathile ngendlela lekungakhona. Siyajumpa lapho sesiwele khona ukuthi sesifikile ekugcineni. Naba labantu bekungazi ukuthi manje nama bodyguard noma ama security akhe. Hayibo. Ngibone lo munye aphuma ngala, lo munye aphuma ngala. Baphethe induku. Athi lo munye uyamshaya ushava bemsholozi. Nako mina ngangiboni nesilingi manqa umjijele phansi. Umjijela phansi ngiphuthume ukuthi ngifuna kuvusa manje emsholozi ngimvuse ngoba lo bese kumzumile lo kwamshaya ngenduku kwamjijela phansi ngazi ukuthi bese ngiyamvusa ngoba lo sengumshaye ngalesilingi. Emva kwaloko sengiyaphaphama manje ngiyadideka mina ukuthi kahle hle yini solo ngibona letibonakaliso ngobe letintwa ngendlela engakhona tiyakhomba ukuthi lo muntu lomdzala unikwe ingilosi yasezulwini, wanikwa nengilosi yasemhlabeni kwekuthi lo muntu unemandla lanawo ngoba ligama lakhe nali likhona eBhayibhelini, nali likhona kulabantu bebagcwele lengazi ukuthi bangamakhosi nobe labantu bebagcwele phela lapha kufunakala lensambo leyo khebulu kunempunga letinzala kodwa nakhona tikhona kulelo gama lelo. Manje kuyangidida mina bafethu ukuthi yini kangaka solo ngiphupha lo mholi lo nguyena lo siphethe. Kuyakhomba ukuthi labantu kunemaphutsa labawenda kulo muntu omdzala bekungafanele bende kanje ngoba neni wahlathiyeni lamaphupho ukuthi-ke yini lele engaka solo ngiphupha kodwa ngigcine mina sekungimi lengihamba nalo muntu omdzala yedwana sekunebantu lowamhlamlile ngobe naye insambo seyikhishiwe phela ikhebulu lele nkulu live seliyakhanya noma indzawo seyakhanya manje bangathi bafethu cela ningibukiseni nani kenisefe ukuthi thithini tinhlola tenu